bigaragazwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje n'ubundi gukurikiranira hafi bijyanye n'ikoreshwa ry'intwaro zose Ukraine yohererezwa ndetse no kubaruriza ikiri nzima izangijwe cyangwa se n'ibisasu binini byarashwe, ubundi hagakorwa raporo y'ingano yabyo buri mezi abiri, iyo ngiyo ikagezwa mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngo nta nubwo bireba intwaro Ukraine yahabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine, ahubwo n'izindi zose zoherezwa n'ibindi bihugu mu burengerazuba bw'isi. Raporo nshya rero iheruka gukorwa kuri iri genzura igashyikirizwa ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashimangira ko igice kitari gito cy'izi ntwaro ubu ngubu ngo zageze mu maboko y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro y'amabandi n'abacuruzi intwaro ku giti cyabo mu bihugu bitandukanye, zikaba zitakibarizwa mu z'igisirikare cya Ukraine kigenzura kugeza ubu. Ibinyamakuru bitandukanye by'abanyamerika birimo CNN na military.com mu cyegeranyo cya vuba nabyo byakoze kuri iyi ngingo bigaragaza ko hari raporo rusange zakozwe mu bice bibiri hagarukwa ku iherezo ry'intwaro ziva mu burengerazuba bw'isi zigezwa muri Ukraine mu gihe cyo kuva mu kwa kabiri k'umwaka ushize bw'intambara yatangizwaga kugeza mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, ndetse no kuva muri uko kwa 9 kugeza ubu. Kuyobywa, gutakara no kwibwa kw'intwaro nyinshi ngo muzagiye zohererezwa abasirikare ba Ukraine, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwerekana muri raporo ko ari ibintu biri ku kigero gihangayikishije cyane, mu buryo nabyo ngo byashingirwaho byinshi mu bituma n'intambara yakomeza kugorana cyane ku ruhande rwa Ukraine batera inkunga. Kandi nanone ngo imirimo yo guhiga izi ntwaro zose n'ibisasu bikomeza kubarurwa kugira ngo hamenyekane aho byose biherereye nayo yakomeje kugorana cyane, kuko abashinzwe ako kazi nabo ngo bamara igihe kinini hari ibice biberamo intambara badashobora kugeramo, hanyuma abasirikare ba Ukraine bari ku rugamba akaba ari bo ubwabo babahaye makuru, nayo ngo byagiye bigaragara neza nyuma y'igenzura ko atari yo intwaro zose zaburiwe irengero nazo ngo bakomeje kwemeza ko bazifite bakizirwanisha kandi atari byo. Ibiro by'ubufatanye n'ubuhahirane mu bya gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitiye Kiev muri Ukraine byemeza ko imirimo yo kugenzura intwaro muri iki gihugu cya Ukraine yagoranye cyane, n'ubwo ngo babanje kwita cyane kuzagiye zoherezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zonyine, ariko kandi ngo amakuru babashije kwegeranya ubwayo yavuyemo ibimenyetso by'uko bwinshi bw'intwaro ziburirwa irengero cyangwa se zikagwa mu maboko y'abandi batari ingabo za Ukraine buteye inkeke. Mu kwezi gushize konyine byemezwa ko hari itsinda ry'abarwanyi batamenyekanye abari ko bakorana n'ingabo z'Uburusiya ngo babashije kwiyoberanya bakivanga n'abarwanyi b'abanyamahanga abacanshuro barwanira Ukraine, bikarangira bakusanirije hamwe intwaro nyinshi bakaziba bagahita baburirwa n'irengero. Mu ntwaro batwaye ngo nyinshi ni imbunda zirasa za grenade na za machine guns nshyashya zari zimaze igihe gito gusa zigejejwe muri Ukraine, hanyuma ngo bashaka n'imodoka bapakira ibisasu byinshi biraswa n'ibibunda biremereye byose barabyitwarira. Ibyo byose nta cyongeye kuboneka. Muri uko kwezi n'ubundi gushize nyine ngo irindi tsinda ry'amabandi yitwaza imbunda ry'abanya Ukraine nabo bihinduye abakozi b'imiryango itandukanye nterankunga bakajya berekeza kenshi mu bigo n'ibirindiro by'ingabo za Ukraine. Abo nabo ngo byarangiye bibye intwaro nyinshi, basahura n'ububiko bwa bulletproof vests bambara zikarinda gukomeretswa n'amasasu ku gice cyo hejuru cy'umubiri z'agaciro k'ibihumbi 17 byose by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri izi raporo zose nabwo bigaragazwa ko mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize nanone hari akandi gatsiko k'abantu nabo babashije kwiyoberanya bakivanga n'abarwanyi b'abacanshuro barwanira Ukraine, kuko benshi ari n'abanyamahanga bavuga indimi zitandukanye nabo bivanga nabo, birangira bo basahuye imbunda nyinshi n'ibisasu bya muzinga barabitwara. Abo n'amabandigo yarazerekeje ku isoko kuzicuruza. Ubutegetsi n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo mu Burusiya bo bakomeje kwemeza ko ruswa n'ubundi barizwa muri Ukraine ngo nta kabuza itazabura gutuma n'intwaro nyinshi zihambaye bakomeza guhabwa n'uburengerazuba bwese byinshi ngo bizarangirira n'ubundi mu maboko y'imitwe y'amabandi no ku isoko ry'igenga ricururizwaho intwaro umuntu n'umwe adafiteho ubugenzuzi, nabyo ngo bikazarangira nabi cyane mu bice bitandukanye mu Burayi bw'Uburasirazuba, ngo hakazaduka amatsinda menshi nk'ayo ngaya afite intwaro zihambaye no kurusha izitunzwe na leta z'ibihugu mu bice bimwe na bimwe, mu gihe izindi ngo zitazabura n'ubundi kwitabazwa mu bindi bikorwa by'iterabwoba. Maria Zakharova uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Abarusiya wati intwaro zikomeza kurundwa muri Ukraine nta bugenzuzi bufatika zishobora gukorerwa, ku buryo kwibwira ko zose ari ingabo z'abanya Ukraine zizifite zose kugeza ubu ngubu byaba ari amakosa akomeye no kwirengagiza nkana. Intambara nirangira nibwo none habakomeza kuzirunda yo bazamenya neza iyo zerekejwe, ubwo bazaba batangiye no guhangana byeruye mu ntambara n'ingaruka zabyo. Ni intambara rwose ikomeye bizasaba mu yindi myaka itari mike kugira ngo izo ntwaro zose babashe kuzambura amabandi n'imitwe ya gisirikare itandukanye ubu ngubu yaziguriye nyinshi binyuze muri ruswa n'ubujura, kuko hari n'abasirikare bakuru muri Ukraine ubwabo bazibagurisha.
Guhera mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize muri izi raporo bigaragazwa ko intwaro zitari nke zagiye ziva mu bihugu by'uburengerazuba bwese bitandukanye zigezwa muri Ukraine, hari izitari nke muri zo zagiye zigurishwa mu bihugu byo mu Burayi bw'uburasirazuba birimo Pologne, Romania ndetse n'ibindi. Izo ngizo akaba ari bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo za Ukraine bazicuruza. Umunyamakuru Afsheni Ratansiye mu nyandiko yise Going Underground igaruka ku rugendo yakoze akurikirana iby'izo ntwaro muri ibyo bice, avuga ko intambara igitangira muri Ukraine ngo uburyo bwo kuhageza intwaro nabwo bwarimo akajagari kenshi kandi bugoranye cyane ku buryo hari abagenerali n'abandi b'amapeti mato mu gisirikare cya Ukraine bazohererezwaga ubwabo nk'imizigo bwite bagenewe. Bamwe muri bo rero izo ntwaro zose bagejejweho ngo bahitaga nabo bazishobora ku isoko zigacuruzwa mu mashami atandukanye yitwara gisirikare n'udutsiko tw'amabandi. Mu ntwaro zagiye zigurishwa muri ubwo buryo ngo harimo na za stinga zirasirwa ku ntugu zishobora kwifashishwa mu buryo butagoranye na gato zihanuriye indege mu gihe cyari cyo cyose. Izo zose kuba ubu ngubu zigenzurwa n'abantu ku giti cyabo mu matsinda babarizwamo ngo ni ibintu byanze bikunze bitazabura kugira izindi ngaruka nyinshi mu gihe zizaba zifashishwa n'abaziguze mu bikorwa by'ububandi n'iterabwoba. Ibi byose nubwo raporo z'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibigarukaho ubu ngubu, ariko guhera no mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize ni ibintu n'ubundi byagarukwagaho cyane ku gice kinini cy'intwaro zoherezwa muri Ukraine zitagezwa mu maboko y'ingabo z'iki gihugu, ko ahubwo zihita zishorwa ku masoko atandukanye. Mu kindi cyegeranyo cyakozwe muri ibyo bihe kikanyuzwa kuri CBS ariko nyuma igasabwa kugihagarika ntihazagire n'ahandi cyongera kugaragara, Jonas Ohman washinze ikigo Buryo cyari cyarihaye inshingano zo gukusanya intwaro no kuzishyikiriza ingabo za Ukraine, we yemeza ko 30% gusa by'intwaro kugeza icyo gihe zoherezwaga muri Ukraine arizo zabashaga kugera mu biganza by'ingabo z'iki gihugu, naho izindi 70% ngo zahitaga zishorwa ku isoko cyangwa se zikanabanza gukoreshwa kuko n'ingabo za Ukraine ariko abandi mu ngabo z'iki gihugu bakazaca inyuma noneho bakazipakira bakajya kuzigurisha. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya nayo mu gukurikirana iby'izo ntwaro zoherezwa muri Ukraine ariko ngo zikarangirira no mu mitwe itandukanye y'amabandi n'indi ikora iterabwoba, yemeza ko nyinshi muri zo zinarenga kure cyane igice cy'Uburayi bw'uburasirazuba. Ubu ngubu ngo zageze no ku isoko mu bindi bice bitandukanye byese nko mu burasirazuba bwo hagati, muri Afurika yo hagati ndetse no mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya. Ngo zahinduwe ibicuruzwa byongereye agaciro kasaga miliyaridi imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isoko mpuzamahanga ry'intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Izindi nazo ngo zuzuye kuri darknet, igice cya internet ikoreshwa mu ibanga no mu bucuruzi bwose bunyuranije n'amategeko, aho intwaro nyinshi muri zo ngizo uburasirazuba bwese bwakomeje kohereza muri Ukraine zirimo drone z'ubwiyahuzi, Switchblade cyangwa Phoenix Ghost z'abanyamerika zose ziragurishwa. Muri izi raporo zigaruka cyane ku kuburirwa irengero ko intwaro nyinshi zoherejwe muri Ukraine ubu ngubu hakaba nta n'umwe wabazwi iyo zibarizwa ngo azahamenye. Ibiro bishinzwe iperereza muri Finland nabyahagana mu mpera z'umwaka ushize byashimangiye ko hari intwaro nyinshi muri izo ubu ngubu zigenzurwa n'amabandi yo muri icyo gihugu, ndetse ngo byoroheye cyane ayo mabandi y'Abanya-Finland kugura izo ntwaro kubera ko kugeza aka kanya haba Abanya-Finland bafite itatu mu mitwe hambaye iriho kwese y'amabandi agenda kuri za moto barimo abitwa Bandido CMC, ngo bafite amashami menshi muri buri mujyi wo muri Ukraine. Ibyo kandi ngo nirako byakomeje kugenda ku bindi bihugu bitandukanye byo mu bumwe bw'Uburayi, nabyo bifite amatsinda menshi y'abantu bishyira hamwe nabo bitwaza intwaro. Mu bihugu nka Sweden, Denmark n'Ubuholandi, aho hose ayo mabandi ubu ngubu ngo yungutse intwaro nyinshi cyane avana muri Ukraine. Nta kabuza ngo ni intwaro nyinshi zakomeje kurundwa muri Ukraine nazo zikahavanwa zinyanyagizwa muri ayo matsinda y'amabandi n'indi mitwe ikora iterabwoba, ariko kandi ngo zizakoreshwa no mu ntambara zitari nke nazo zizadukana nabyo mu minsi iri imbere. Ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu bukaba bwemeza ko bari gushakisha ubundi buryo bwihariye bwo kugenzura neza intwaro zoherezwa muri Ukraine mu bikorwa bafatanijemo n'ingabo z'iki gihugu cya Ukraine nyine, ku buryo ngo nibiba ngombwa zimwe muri izi ntwaro ngo hagomba kujya hongerwaho utundi twuma tw'ikoranabuhanga tugaragaza neza aho ziherereye, ndetse ngo hakaba hagiye gushingwa n'ishami ryihariye mu ngabo za Ukraine rigomba kujya rikora ubugenzuzi ndetse no kumenya iherezo rya buri mbonda na buri gisasu kiremereye cyangwa se ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose cya gisirikare kigezwa muri iki gihugu cya Ukraine. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo.
hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Ndamizero y'u Rwanda. Mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Bahamagare kuri 0788886628 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted.